Kako bi armirali ovo stubište, pokrenuti ćemo naredbu Component Reinforcement. Ova naredba dostupna je samo za ravna parametarska stubišta. Nakon pokretanja naredbe pojavljuje se novi prozor gdje ćemo kliknuti na prvu ikonu Component Reinforcement. Nakon toga moramo označiti montažno stubište u modelu i u tom trenutku se sa lijeve strane u paleti pojavljuju nove kartice kroz koje ćemo sada proći. Kartice su razdvojene po pojedinim segmentima stubišta. Prva kartica odnosi se na stubišni krak. Prvo ćemo aktivirati šipke u gornjoj zoni stubišta. Krenimo redom sa parametrima armature. Promjer osnovne armature neka ostane Fi 12, debljina zaštitnog sloja 2 cm, a razmak 15 cm. Ono što možemo aktivirati je mreža sa sidrenjem na dnu stubišta. Tip mreže neka ostane Q188A, isti parametri neka budu i za mrežu sa sidrenjem na vrhu stubišta. Prelazimo na idući segment, podest dolje. Polaganje armature neka ostane kao zatvorena vilica. Možemo promijeniti obje dužine sidrenja na 50 cm. Za poprečne šipke na osloncu možemo promijeniti promjer na Fi 10. Promjer za šipku u gornjoj zoni možemo promijeniti na Fi 8. Ostale parametre možemo zadržati. I prelazimo na zadnji segment, podest gore. Također, polaganje armature neka ostane kao zatvorena vilica. Zatim možemo promijeniti promjer šipke na Fi 8, a dužinu sidrenja na 50. Za poprečnu šipku ćemo staviti promjer Fi 10, te promjer za šipku u gornjoj zoni možemo promijeniti na Fi 8. Svi definirani parametri se primjenjuju na već postavljeno montažno stubište, te se armatura prikazuje na modelu. I na kraju, generirat ćemo nacrt za ovo stubište sa svom postavljenom armaturom. Pokrenemo naredbu Element Plan i označimo stubište. U prozoru koji se pojavlja možemo birati tip nacrta i tu ćemo staviti tip nacrta Structural Precast A3. Odmah nam se pojavlja nacrt koji se sastoji od dva lista. Na prvom listu vidimo stubište sa svim potrebnim dimenzijama, presjecima i 3D prikazom, a na drugom listu nacrta imamo prikazanu svu armaturu te u desnom uglu imamo iskaz te armature.